Hey, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today carrying Mapele the boss. Of course, na tala perspective ya yena in relation to Papa Peno. Of course, the matter simo raka Valungu, rakale ka Peter Tinet. Yeah, so kasi of course rati 11th of September fikin gana ka account ya Mapele the boss, as you can see. Don't find scroll okay. Don't find scroll lan fikin kuma kufutsa a post here. So post leyi yi tsariwa professional hala masunguleni but beef yi kona ni ta mi komba ku ndlekeni, so a hi sunguleni hi hlakusela masunguleni hi hansi kahle. Yeah, so fike wena Mapele the boss a kombisa ku miehleketo ya mina a yi strong enough to justify leswi nga endla hi Papa Peno. Of course Papa Peno yi ndle yini yi fika yi teka risimu ra Peter leri hini hi ngo i risimu ra Peter Tinet, yi fika yi remix and then yi justify yi ku i traditional song la yi nga right ku i traditional song. Okay, I just can't comprehend. Maybe loko a no va kusuhi na yona a ni ta tiva swin'wana ni nga swi tiveki. Okay, ka nkarhi wa sweswi swi tikomba ingi yo yiva ngoma ya Tebza the DJ. A Tebza the DJ a nga endla ku risimu leri va famous, so sweswi wa ri le ka 1 million views sweswi ka YouTube. Ni ta vekela screenshot kwala mi swi vona. Okay, swi tikomba na ku yo yiva that track of course ya Tebza DJ hi ku vona yi dumile, hi ku loko a yi lave ku yiva ya Tinet ingi yi yive khale. Okay, and then let me rephrase, so wa cinca laha hi ko se hi nghena ka beef la, so i ri cinca statement a swi tsala kahle kata hi ndlela i zama ku a swi tsala kahle swi va clear. A ku Papa Peno yo teka hi nkanu because no one can do anything about it. Ya hi swo sweswo ku hala ka ta endla nchumu swona guys, ku hava ni traditional song and ku yimbele yona no one can do anything, no one. No one got the original lyrics ta Peter Tinet. Okay, he's bullying that guy in mhaka envy kumbe na jealous. As you can see loko kombiseni ku Papa Peno shoko is bullying who Tebza the DJ lo nga ndla ku yini risimu leri va famous. Okay, aku mpela wa Papa Peno o nghena stageni eku lomu ka Valungu. As you can see in the last afika tsala ku retire, which means sho line take up music. My one ku see it clear ku beef yi kona vele vele. So beef yi kona, so sweswo Mapele the boss I responded. I wish I could video. I wish I could video, but yale maka yi clear kwalano the main points ta Mapele the boss la. In other words, Papa Peno yi risimu ra ka Valungu from Tebza the DJ and kahle kahle yung bula because ange dishi munhu ta nchumu swo. Of course a tlhatchinga ku mara Papa Peno tlhe fika wa ka Valungu ri stageni a yi tshike music hi leswi a nga faka kombisa swona. Loko ra mungeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe la mahlweni boten ku tshama n'wansati laha wa mi nghena na la mahlweni mani swo yini man pfula xilexi kasi wa mi nga nghena na la mahlweni ku tshama nsati wa wena le mani a wu swi twi na. Okay, I need shift school mi nge ringani kwalani masiva mi hlomukini milenge ya le nhloko ya le va to ta ni hlanyela laha tseka.